Hallelujah. Praise the Lord. Perang thangpai kya karan ni bagai wati ni bagai. So kokri tini wahai no seng kai tu ni kok bai kuplong lai nai. Perang to de tong kere kere wati pada pai sai menya. Je frupan sep mano. Afro seng kai tu ni kok bai se kuplong ang lai nai. Jenis sinimung kai tu ni yang ti sitamu. Sabo ka kai tu ni busa. Hallelujah. Nok thai boronini hinke chuk na hase. Hallelujah. Sangsar by mungsal lenden kerja. Yesus Kristus tu tabu kaitor by simis lenden. Amen. Hallelujah. So maybe ani makhang na kaham ke nohoria phanangi mano but khorang sarai ke khana kan enough. So khorango kabang khonjo ko kerek ngdi. Hallelujah. Kaitor sungno tini bo bless khlaya thangai tongo. Amen. Hadi pal ke kaitor hambai relayan. Thank you Lord. Ozora ka hamni bagai. Omuni ni Lord. Belai tong thogo te khatungo. Tangai nang logi tong mani bagai. Te ni kok thebe kuplong khlai nang sno tebo upgrade khlai ton mani bagai. Promotion no win tebo kuchogo sno ti shai ton mani bagai. Oh Lord, thank you Lord. Be bak nin thania par ozora ka hamni bagai na hamba. Holy Spirit, thank you for your presence. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang jak mangda. Fadi tini no apply kogrok no sini takho sini bukhok sini jak borok bahane khana share manthang so share khlai relayana. Hallelujah. Praise the Lord. They like apply ke kai tini kongno serang layana ani light te busu zara zara ano logir no saimanya kokre je logir sak tini seng kai tini kong bahai koplong thang layan. Amen. Fadi Bwkha Krak khlai layana kai toro te Bwkha srang layana. Amen. Tangi hin male tomun nang Bwkha srangi manya hengke. Hallelujah. Just samung pan khlai te interest kri. Tomun khas srangi tongi maya hengke. Just samung kothok pan ni gana bera jak ni kuno interest kri. Hallelujah. Je pro Bwkha srang jak. Hallelujah. Bera ma butui phanose. Belai kothok. Je pro belai tong thok jak afro any situation what they carry no bar koto just zora pan tong thogoi khas rangi tongoi mano. Abang bagi chini Bwkha belai important. So tabo o Bwkha ni malik sabo. Question kotor hengke obose. Tomong no o Bwkha ni malik Yesus Kristus no hengke tong thokma kuplong ni lang mawo. Abo tong phlai nai no. Tomong no o Bwkha ni malik sangsar ngi tong ha aba te kubun ngi tong ka. Hengke tamung nai khak sangma ni life ho kri ngai. But tomong no Yesus Kristus hengke tong thokma khak sangma abebak no kuplong. Amen. Hallelujah. So fadi ozora kahamo sang west khlai laya oi kai to ni kogo sang ba khlai laya na. Sab Bible najak. Tomong najak ke khulok di. Nus dongli ablan yang as Joshua chapter 1 verse 3. Hallelujah. Joshua chapter 1 verse 3. Joshua chapter 1 verse 3 tam sijak tong. Hallelujah. Naidi. Kok bro bai tem serai ke nong nongana ang yang porina pano belai ke no yang unlogir naisa light komortui komortingi tongka. This is my commandment. English by Caesar. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Hallelujah. Amen. Busuke knatok te busuke a promise kai to ni ozaga promise koto tamsa ragdi hinisa Bwkha ragdi hinisa be strong and courageous khabasadi hinisao. Yaglo tamsa do not be afraid tak kiri di hinisao or discouraged Bwkha bota bai di hinisao. Tangai for the Lord your God sini subrai yung sini kaitor tamo is with you wherever you go niso nang jesa thayapan thangdi nang jesa thayapan tongdi arono sabo logi tongna sini subrayum kaitor logi tongo. Amen. Hallelujah. Tini orasang belai keno sakaham ke warik ke kaitor ni kokno khnai ma tonglai mani reason tam sayaman kaitor nini logi tongo. Aboni bagai sengsarasuk bipot kotor
tinibo phaijak gobang borok hospital klaijak tini gobang borok langma chowui tongo gobang borok bipodo klaijak nung safe nung belai kheno sung sajak kaitoni a saklomo lenglajak aboni bagino nung safety aboni bagino kaitor obahake sungno sawi tongo ale takir dihni sawi tongo bwkha bai dihni sawi tongo bwkha rak di khasrang dihni sawi tongo tangai ang nung mai mang tongo yes sini subrain kaitor always bebag sorawo chung mai mang tongo bo chungno khibia bo sungno yakaria amen hallelujah so khasrang di khatong thong di ang thangnai rok bo share khlayo nini gana kok nini bayap gana kok nini takok nono yakar klangnai phiaba logimang sabo tongnai male sini subrain kaitor se hallelujah Joshua chapter 1 verse 9 Joshua chapter 1 verse 9 hallelujah praise the Lord so tong thokdi khasrang di always sini babu kaham sini subrain kaitor logi tongo nini logi tongo srapsani bagai pun sundrata masa jagdinang tamhole bondono yakaria bondono khibia amen so aboni bagino ojora kahamo hain hai phadising moito khlailayan chini babu busuk kaham chini babu sunu busuk hamsa tam sawi tong sungno tam sawi tong takkire dihni sawi tong tam sawi tong hallelujah kokbro tam sijak tong angnono dagiya da nisao phan ragdi kiriya wngdi sikri sokro ta khlaijak di bwkha bo ta thidi tamni henba subrayung nini kaitor nung tongmao nung mai baksa tongo hunisao amen hallelujah tong thok sinai jeng naimlo tabo te mungsa circumstances sungsani phaising naisigi sundrata masa jagdi takiri jagdi chini hamjak nai sungno ano nono chini subrayung kaitor always byang tong nini logi tong nung mai baksa tongo hallelujah je poito khlaine rok borok hamsajak sab goshima nai tong tini ojorao ani subrayung kaitor ani logi mang tongo ang kiriya ang wanaya ang tong thok mang se tong nai tor tong sini bisingo goshima nai hallelujah je goshinai rok hamsajak je bukuk bai declare khaine rok ani subrayung ani logi tongo bebag zorao ang mai baksa tongo ang kiriya ang wanaya amen amen hallelujah fighting ke next fighting sang thanglayana Proverbs chapter 29 yes Proverbs chapter 29 verse 25 Frengmong 29 ni 25 29 ni verse 25 tam sijak tong lai di hallelujah fearing people is a dangerous trap but trusting the Lord means safety in itself nung tamuno borok no kirijagi tong hungke belai kheno nung kaisa danger kaisa trap hai ka ba kaisa khiyo yakuri ma hisiklai hallelujah nung tomungno hallelujah nung tomungno borok no kirimale warai si sakjak nung tomung borok kiri hungke hallelujah nung tomungno borok kiri tong hungke khiyo yakuri ma hisiklai nung borok no kiri tong mane bojaga khiyo yakungri mani klayo tamoke subrayung no kirinai rokhe kiriya kri tamo kirina kri khe tong jadi nung sabri hapsai sangsa borok no da na gaito no nung sabna hamza tabo sangsa no da na ke kai no obose question kotor hangke nung tomono borok muni shoni kiri jagi tong hangke nung abo khiyo yakungri mani klayo tamke subrayung no kirinai rokhe kirina kri khe tongoi mano nisao hallelujah praise the Lord khaklai norok belai kheno tini bahino khasrangai tong thogoi tong honai
Cini kaitor belai kaham. Aboni bagin bini perangmani zoda belai keno. Hallelujah. Borok ni faising naisegi sundrota masa jagdi. Hallelujah. Norongani khorang khanain tongnamle. Hallelujah. Ani khorang serai da. Hallelujah. Praise the Lord. Tomno serai ke yes serai ni honai reply ready. Borok ni faisingo kirina ni bagai singno phrangi tong yaro. Kaito ni kirina ni se phrangi tong. Hallelujah. Kaitor sono belai ke hamzago. Kaitor sono belai ke hamzago bina hamzak mabu mungsa segbai sing suimanya. Aboni bagin efficient so sing nugo. Belai ko thok ni sau kaito ni hamzak ma. Belai kwar ni sau kaito ni hamzak ma. Hallelujah. Kaito ni hamzak ma. Hallelujah. Thank you Lord. Finally Karen sok pa kya. Hallelujah. So sin kaito really hamzago. Aboni bagin wati bishingo pano Karen arrange klare pheuka. Ha ha ha. Hallelujah. So sungtam no khazagawo. Proverbs chapter 29 verse 25. Fearing people is a dangerous trap. Nang tomung no. Borok no kirizagi tong hongke. Abo nang o khei sakjago yakong reiri mani haisiabo. But trusting the Lord ni so. Kogboro boy ke kai to no kiri ke ni so. Piabok English ko tamsa. But trusting the Lord means safety ni so. Nang kai to no poito klayo mane nang safety belai position ka hamo nang tongo. Oro tong nai raksung joto no kai to no poito klayo. Aboni bagai tam sini lang mabo safety coronavirus no phaimanya. Mungsasak hamya no. Mungsasak problem no. Why? Sung kai to no poito klayo. Je kai to no poito klay nai borok ni bagai hingga tam ni sa safety ni so. Fearing people is a dangerous trap. Nang tau borong nung sundru jong borong na nasi kiri jagi jong means tamba nang sak abo khei sak jago yakung ri mani klayo phiaba je borok Jisu Kristo no poito klayo kaito no poito klayo tamni sa jaga but trusting the Lord means safety ni so nang kaito no poito klayo means nang safety position no tongo abon sungmung tabo nang sabno poito klay borok muni shododa na sungsa noda na sungsa ni authority noda na kiba kaito noda bobono nang kubang nini Bwkha berako kaitoro na ke sungsaro tomono kaitoro hongkanke yes you are in safe you are in secure position. Hallelujah. Praise the Lord. Bwkha. Aboni bagai na fadi 100% kaitoro sung bishas khailai siwana poito khailai siwana jefro sung 100% ya fanai kaitoro bahanya 100% sini life o samung khlai manai. Hallelujah. Jefro yafa same level ungo afron khorang phayo jefro nini yangti bo kaito na 100% poito khlaike kaito ba 100% bini phanno nini phasingu phonoknai te a miracle sung sasa a kaito ne safety no nang nogui mana ni life o kaito nini langmau ya pharir mane abolo. Hallelujah. Khaksa sung joton salai yafa kaisa punya khorabui manya yes aboni baganyo kaito a hamjak ma bai simin nang kaito ne a blessings to receive khai manya o kaito rang no hamjago yes ni nang jefro ya precious phayo afro se a miracle ngai. Hallelujah. Tini kema zara boro miracle hanlayo mona ma singsan noknam sungjalai jefro nang 100% poito no tui jefro nang ya precious phainai kaito ni phasingo afro se nang a kaito ni sung sasano nogui manai ni life o ni langmabo abon bagin ozarawo sung belai ke tong thok tai te belai ke khas sarang thai
Tang mele kaito ni kok kuplong ngmani bai poito sini thani kuplong. A poito bai sing sabno poito klai kaito no poito klai. Sabni thani sing asa kaito ni thani asao. Sabni thani sing depend klai kaito ni thani sing depend klayo. Sing sabno kabang ke hamzako kaito no hamzago. Abuni bagai tamsa elem bago aba hai borok ni bagai safety tongo ni sao. Aba hai borok ni bagai miracle tongo. Aba hai borok ni bagai a kaito ni asung sasa tongo. Amen. Hallelujah. So tabuk tong thok suk sininan. Boro thana musung tomun thangna naung thangdi no problem kirina nangyan. Nini bagai extra security tongo. Nini bagai extra protection tongo. A protection sabo rohor baitang kaito rohor. Sorgoni thousands and thousands angels. Hallelujah. Sabuni bagai nini ani bagai protection e bagai. Sungno kitingi tabuk tongo. Amen. Tong thok jagda. Khasrang jagda. Faidi kaitoro oba hagen te tol layana. Te chini bising te kaitoro mungno sung te kuchuk klai layana. Amen. Faidi ke sung next Bible verse lai layana te bo sung tini kha srang layana. Isaiah chapter 8 verse 13 tam siyak tong khoraksa suk post klai residi. Isaiah chapter 8 verse 13. Isaiah 8 ni 13. Ang purana fan kaham ko nugyang ito hayang. Or post clear de tayrok nugna ni shape clear de. Okay, jeman sa chaito gana. Make the Lord of heaven's armies holy in your life. He is the one you should fear. He is the one who should make you tremble. So, Isaiah chapter 8 verse 13. Tam sojaga, make the Lord of heaven's armies holy in your life. So, Ketar kuke kaham kuke nini lang mau nung sabono tonlai male. O panganang kuk kaitono seneng tondi. Hallelujah. Yagola tamsa. He is the one you should fear. Nisau. Bono nung kebang ke kirina nang nai. Bono nung tamo hamzak na nang nai. Amen. Hallelujah. Piaba sengkragro ni subrayang no simise norok ketar hanoi nadi. Bono simise norok kiri thai. Bono simise norok kirina nango. Tebusuk serai-serai nang. Sengkerak rong ni subrayung min sini afakaitor sini Bwkha hamno simise seng kathar nei sini langmau seng goshui na thai. Bono simise seng kiri thai. Bono simise. Hallelujah. Seng kirina ni nango. Tekono lama kere. Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang di te katong tog di. Kaitor sono belai hamsa ko. Aboni baginyo. Nung mo ketar kalai sabono yasa ganya ne kaitor no se. Sabono nung kirina nan kaitor se. Sabono nung borom rana nang nai kaitor no se borom rodi. Tekono lama kere. Omono kaisa lama. Hallelujah. Sengsani protection. Serapsa jar tu nona heleng rui to ni mana. But abo just serapsa ni bagai se. Hallelujah. Praise the Lord. Even sengsani politics trong nogo. Serapsa jar tu dum dumadum ke powerful nogo. But kisi serani ya goran tam ngui thang. Pus pai thang pai pir. But kai to ni pan abo haya. Ya phang ni simino bo abo same. Mia bo same. Tini bo same, khana bo same. Chini kaitorun ka salai jagya. Hallelujah. So sungtam serang iman ka. Borok no sungtomuni kiri tong mane sung abo o warai khazak khai ka o khoi thonei tonjak aro yakung roi mani klayo. But tomun kaitono poito khlayo hunke. Safety chini bagai tongo. Mungsa hamya chini bagai tai kerika kaham simise kuplong.
Amen. Aboni bagini sing tabuk sabono ketar khlai sini langmao receive khlai na thai male o kaito no. A kaito rungai means kaito ni songdri sajlangai bai thang kaito ni mangplengi sabo chini langmao phaikya Jesu Christo. O Jesu Christo no nini Bwkha ketar khlai ya sakai nasidi. Bwkha bai poito khlai bokhok bai subra hini goshi bono ya sakai nasidi. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Je kai mane Jesu Christo no je poito khlai je yasak nai rokno kaitor bini bwsa khlai kya ni sao. Nung tomuno Jesu no poito khlai yasak ni nakha o ketar no hunke nung saiman sidi nung kaitor ni bwsa se. John chapter 1 verse 12 bo busuk srai srai ke sijak tong nai nai. Hallelujah. Praise the Lord. Sawan bagi sing ki thai krei sing Krak ke sebasa nai. Mungsa sikri mung sini lang mau tai keplaing phai manya tangi hen male ketar kuk no sing sini lang mani malik klai na mani bagai. Tamu khe bono poito klai yasak sok nai rokno bini mung no poito klai nai rokno bokai to ni busa engrekha ni so. Nang tabu Jesu no poito da klai. Nang Jesu no yada yasak kha tomono yasak kha nang saiman se di nang kai to ni busa engkha. Besak elam baga serai serai sija poito klai yasak nai rokno ni so. Sabo ni busa kai to ni busa engrekha ni so. Nang Jesu no poito da klai. Nang Jesu no yada yasak kha. Subrai hini gode goshi kan ni bokok bai. Tomono goshi jakang ke saiman sidi nang kai to ni busa se. Ani bokong ni ko giabo elam baga sija koksi. Tamu ke bono poito klai yasak sok nai rokno. Bini mung no poito klai nai rokno bo kai to ni busa engrekha ni so. Yes nang kai to ni busa engkha. Jesu no poito klai mani bai. A ketar no yasak ina mani bai. Bokuk bai Jesu nangani subrai hini goshi mani bai. Kai to ni busa engkha nang. Hallelujah. Praise the Lord. Tabu kai to ni se busa sang thangnai rago busurengka. Kai to ni busa jeto kai to ni joto sompoti ni malik sabo. Chini. Ani. Jeng. Hallelujah. We are the inheritance of God ni sao. Uttoradhikari. Manthai. Kai to ni joto sompoti ni malik engnani joggo tabuk sabo bini busarok. Abusa sabo je Jesu no Bwkha bai poito khlai nai rok. Je subrai hini goshi ui yasakai na nai rok. Hallelujah. Praise the Lord. Oba kino 1 Corinthians chapter 16 verse 13 tam sijak tong. Dakti ke copy paste man khlai regra sidi haikan nor Gana Bible tong ke pori nai di. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 tam sijak tong. Be on guard yourself, stand firm in the faith, be courageous, be strong yourself. Tam sajaga. Hallelujah. Stand firm in the faith yourself. Poito Krak ke Bachadi yourself. Strong ke Bachadi yourself poito. Be courageous yourself. Habasa na English sao. Sisawi tong di poito Krak ke tong di. Krak Wngdi ni sao. Kok borogo hongke. Hallelujah. But English ko tamsa be on guard ni sao. Mane guard ready. Jesu Christo. Stand firm in faith. Te a poito Bachadi ni sao. Be courageous. Tam ni sa Bwkha basa fly mang na tong di. Malik logi tong mani bagi tong thok fly mang na tong di. Be strong ni sao te Krak Wngdi ni sao Jesu Christo. Te kuno pai kre. Sengsani rang ganang bai borok save engya. Sengsara billionaires, millionaires da tamu rang ganang tamu talented borok tongo. Abo bai borok save dangi tong tabu. Engya a je sengsani gyan bai mo thangnani phan krei. Abo kaito ni manina nawoi. Kaito ni a khairuk mau tongi se a sengsasa bo mani mano. Piaba a sengsara man mani abo bai kebo phana mo thangjagi manya abo bai kebo phana
safety position tong imanya nini tomungno 100 tala dalan phanang thung tomungno bangla kotor tabuk phaike abo kuagoi klogoi thangpainai so nini gyan bai tangjak a gyan srapsa baino habai misui thangpainai so saiman di serai ke sengsani gyan abo hamya hani samaniya kaham respect maranai but abo bai sufficient ya nang Jisu Kristo no nango Jisu Kristo tu simino debak perfection payo safety payo protection payo alele mathangjak muno nang receive klai mano langma bijabo nang mung seinai mano molbrum ni langma na mane nang tong thogoi kaitor bamang nang tongoi mannai sengsani sampoti bai nang a molbrum ni langma no azimanya sengsani sampoti bai nang molbrum no kaitor bai tongoi mania sengsani sampoti bai a langma bijabo mung seri manya sengsani sampoti bai sengsani talent bai kaitor ni yakni motok no nang receive klai manya abo rokni bagai kaham rokni bagai nang tamono receive khlainya nangnai Jisu Kristo no receive khlainya nangnai nang sabono malik khlainya nangnai Jisu Kristo no malik khlainya nangnai nang sabono poito khlaisukna nangnai Jisu Kristo no poito khlaisukna nangnai nang sabono yasakna nangnai Jisu Kristo no yasakna nangnai nang sabono subrai hene goshina nangnai Jisu Kristo no subrai hene goshina nangnai haike tamungi mannai kaito ni busangi mannai haike aje kaito joto yafana hne henmani aborok no sabo yasagi mannai je kaitoni nukhuni borokte kaitoni busa ngnai rok amen Isaiah chapter 51 verse 12 tam swijak tong phari sungjotono nai layana Isaiah chapter 51 verse 12 Isaiah chapter 51 verse 12 Isaiah chapter 51 verse 12 tam swijak tong nai di yes I am the one who comforts you hunisau angno nini subrayung nono khak sangri manna hinisau comfort ni exact kokbrong meaning tamole ang asuk saiman ya but ang norok no sanai near khak sangma or khobjagayo abo but English bai tomon bujiyo ko bujidi sabo sono comfort khlai manna hinmale abo kaitor simise so why are you afraid of mere humans tangi nang sengsani a phan rong ni kirijagi tong ni saujaga angno norok no kha srang renai ni sau nungle sabo ni sau zabra hai srapsani bagai snamjak a thiblang borok no kirui tong ni sau okay ang tise English portion tise sarai mo English so who wither like a grass and disappear ni sau Hallelujah. Nono kaksangri manai Jisu Kristo se. Nono tongthogri manai Jisu Kristo se. Langmari manai Jisu Kristo se. Kubuyo yapre she manai Jisu Kristo se. Hake tangi neng borok munusune kirijagi tongba. Hallelujah. Bahake komori tharani sa thiblang srapsani bagai sramjak Zabra hai srapsani bagai komori thangnai a borok no a thiblang no tangi kirijagi tongni sau hanblana borok munisu zabra hai tini ke khrang ke basajak srapsani yagulo no komori thangpayo sini busako bahaino kaitoni khairukma tongmani bagai kaitor mani phola tongmani bagai tini sung sajak mototom ngi tong naithato ngi borok kthai salni ja toniman khiklai sogui thangpayo tangai kaitoni armani a phola grei ni bagai ongkhori thangmani bagai tini sungasang motom naithok musangjak because of God kaitoni jarise tomro kaitor grei kaitor mani phola grei hinke jotono mana mangsa jaga kosok mangse hase haipans borom angmano ne layo nijeni phano belai torjak layo phadi sing a category ni borok tayeng lailia kaitor mani langmana mani sing kok salai monilai tongthoklai tong manmani ba phadi all langma bai kaitor ni mungno sing sasa khlai layana all langma bai kaitor ni mungno sukuso khlai layana bini jarise sing osungsar kathang bor sanamani samung numuno saise sing tini kathang
bo romani langmana tuise sing tini asung mosangjak phaidi o langma bai kaitoni mungno sung sasaka loblai siwana takiri di sungsani borokno takiri di sungsani authority no hallelujah tamni sa nono comfort nayo se khabiara de nisau sabo suno comfort klaiman kaitor simisi sabo suno khaksangri man kaitor simisi sabo suno tongthogi man kaitor simisi hallelujah tini kema borok so ani thani 10 koti tongmate ani tini 1 billion tongmate phunugui re khamu tongthomung tamno han but no ababai satisfaction ninge borok ranganang no khoroksa wasi sungi nai di are you satisfied no ni sanai bo as is inner peace hake bisni atong thokmung krei bini langma tension simisi muktri thaya bini thunani seklai sekang amo sleeping tablet dahan hakaba thunani bori muktri ni bori sawi ma thubo tang hemala ke tension bo bini sampoti rongno tui bini position rongno tui attention jare muktri suro so bokka hamke manya tablet chaise muktri ni tablet chaise ba ma thu muktri ni bagai keneng ang nai di tabuk rokodi tabuk no oro jotor muktri ka ham manai mang wa chino ang to te muktri ka ham ang thui tomo joro no nangkha bam khoro bamai te kreng sa jaga phon sei de hori mano tanglang belai enjoy khlai je pro thu tangla ani lang manang kaiton thani ya phari ro lord malik nang se ang just rest khlayo hallelujah tang himale safety boro tongmale kaitoros tongo te keba an disturb khaipe me horo because ang kaiton tan submit khlairo sorgone hazar swari ani bagi protection rei tongo guard khlai tongo angke muktrik ka hamke thu norbo oba keno muktrik thangdi oba keno thudi kaiton ya phare di malik kaiton nangse lord ani langmani malik nangse nin thani ya pharo yes kaiton thani submit khlai di aram ki thudi amen hage sengtam lukha comfort sabu khlaiman sengno kaitor simisi amen aboni bagi tamsa zabra hai srapchani bisungon komori thanai borokno ta kirijak de hinisa amen hallelujah praise the lord fading next bible verse sengnai lene Proverbs of the 28 verse 1 tam sijak tong Proverbs of the 28 verse 1 ang poriwan khanadi kokbro bai bonoro copy paste khlai redi The wicked run away when no one is chasing them but the godly are as bold as lion nisau hallelujah bushke atamnai kok bokhiri kok the wicked run nisau borok hamyarak bufro khabrum jefro bono kebo tamna de thanai krei aba haidang nai kok borok bai nai nele da kok borok tam sijak tong borok hamyale bono refring na krei fro krei phano kharo o maisina okay borok hamyale bono refring na krei phano kharo yes right tamukhe borok ka hamrogle singho hai bwkha kotor honai sao wow ang singho se negotiate tabo ang Jesu Christ te singho se tamsa borok hamyarong refring na nangyablo bahan kirijagi tongo sing jera samung sitra khlaine rong nai di homonin thor ngai tongbo tam nung yang lama ti thasla ni sage ayangani dusman tongo yang tile yang bo homonin kaisi kiriman tongo bor ke bari fring na nangya haipan bo makharo saya tongmani bagi phiaba sangke singho hai korr kawaisino khorang kotor je kini pano tangai saya krei keplai tongmani bagi bisingo kaham tongmani bagi bisingo kethar kok tongmani bagi bisingo keplai kok tongmani bagi bisingo ak keplai ak kaham ak kethar sabo Jesu Christ tongmani bagi bisingo homonine singho hakase khorang kotor khet sing tongi mano tangena saya krei kha nung tomon sak takono sumsok engjagi tongo hungke Jesu Christ phaimani yagulo phano nung tamnai saiman kirui tongnai nung tamnai saiman sundro masanai tangai nung takphana ni no sumsok tongkhonai nung believe khlayo
But Jisoo Christ tam saka kerikha it is finished. Nengke sautamo tongko. Hengke ba tei tam le khlanya tongba. Tongko so nengko ba. Tongdi. Neng goshu tongko hengke ba soitan ba. Thik ase ni phaita neng permission sir mani klai soitan no. Permission taradi. Soitana lama taradi. Sadi kerikha nei. Ani phanbaya ani Jisoo Christ samon kaham klai mani bai. Ani bagai bujak mani bai thik saklai mani bai boli rijak mani bai thei mani bai kethangai basa mani bai ani kaham mangkha sumso kerikha ang hamsa jakse goshi dini ni bukhuk bai te mungsa hamya keplaing phai manglak jara sumso ganang jara ani thani saya tongko ni goshi na rakse kharo kirijago sundro masa jago neng Jisoo Christ te ketharangka kaham mangkha hamsa jakangka neng te kirina nanglia neng singho haje tabuk nang buskangasa khabromo soitan nono kirijago bo bolongni yabrei haikaba malmata singhono kirijaga tongba mayam suruso kirijago mayam busuk phanganang singhoni sla tangai singhoni attitude bo bahainai di phanganang yes busago nang delai khena chikon loko bonia phanangi mano yakong kong sakri phanangi mano but Jisoo Christ orungkhan nang singho se nang keplai se nang hamsa jak se nang phanganang se hallelujah nang tomon goshi na man khangangke nang omono buji sukangangke ni tong thong mong buni sela judang nai ni lifestyle buni sela judang nai amen hallelujah agini tui jora hangana rok tabu movie nai tong lai khamu agini tui jora hangana rok tabu mungsasak te kubono time west khlai tong lai khamu but a singhoni category o sok pakhanang aboni bagai nang taba aing phaisingo nojoriya woi kaitoni kokni bagai bushiki khatongoi nang bible gana nai asukjak saimani nang taba singho category si a sungsani tomungo tongnai a category ni ongkhori phaikanang it's a real fasting fasting means ong buksa tongoi no kaitor srina nangnai abo haya sungsani mani nang yakari kai pheman ka kaitoni kokni bagai obose fasting sungsani tomungno nang yakari kai pheman ka kaitoni kok thani bagai obose fasting sungsani kabangma enjoyment no yakari kai pheka nang kaitoni kokni bagai kaitoni hamjak mani bagai kaitoro nang belai kheno tormani bagai a sitra hamyano nang yakar kai pheman ka obose fasting hallelujah praise the lord also real fasting sing time spent khlai tongmani sing time invest khlai tongmani kaitoro sing je gonta kaisa 1.5 gonta ke sala 2 gonta ke je time spent khlai tongmani magnang englagabo oboni result belai khena nang mannai nugnai tei nang belai tongthoknai ang kaitoro jorormani ang kaitoro time invest khlaimani iko ang mankha ang nukha ani kaitor busu kaham nang nini bukhung bai sanai hallelujah tangmala chung singho category borok se tabu borok khaimya se refrik jagya phan kharo kirijago sondro masa jago sing borok khaimya liya sing soi kaitor nokhoni borok hamsa jakse abuni bagai kiri mungchini bagai kerikya sondro masa mungchini bagai kerikya amen ang kaham se ni gosigra sidi ang kathar se ang singho category se ni gosidi amen hallelujah kakhlayo belai khonrok khaksangi tongna tei tongthogui tongna fadingi tebo bible verse naile na psalm number 34 verse 4 psalm number 34 verse 4 hallelujah psalm number 34 verse 4 tam sijak tongnai di I prayed to the Lord and he answered me he freed me from all my fears and sound hallelujah nang tawni ni bukhuk bai o ani subrayong honi nang kaitor bai nang kok sadi hallelujah hake nang answer manana a answer tam tongnai gobang ma hamya ni narani ongkhori thangmani nang nugnai hallelujah kaitor bai kok sadi hambai Lord nei o afa ang nono sanjao honi sadi hallelujah nang kok simi sainai ne ba o ani subrayong ang tamsa sanka hakebo ani ringmana khnaka te ani bebak kirima rokni yakni phioka
Nini kabang ma salrome kaise suri mung tongna keplai engna musung mani kaham engna musung mani abono khana kabo tini declare kha bini kok bai nin thaniwo hallelujah ani beba kirima rokni yakni phioka sasidi ani kaitor ani kabang ma angkiriwi sundro masai tongmani yakni ano phioge rekha ani jisu belai kaham bini jare ang kaham engkha gosi sirin bukhok bai praise the Lord hallelujah sini kaitor belai kaham ok kaham no share klai khnar de nin ta khukno nini bukhuk no khnar de bono bob salai jak siteng mini langmo chance ng siteng bobo keplai ke tong man siteng bobo kiriya we singho ha ke tong man siteng hallelujah praise the Lord tang himale chini beba kirimo abo kerikha tabu keplai simi sini langmo Jisu Kristo te keplai no sing receive klai man kha amen next Bible verse phadinai layane Psalm number 27 ni verse 1 tam sajak tong naila 1 2 3 al sung nai layane tabuk nini subrayung sabo nini bagai tebo confirm di elam bakni kok baike Psalm number 27 verse 1 2 and 3 nang je sabo Jisu Kristo wo tebo clear ang di o Bible verse ni bisingte The Lord is my light sini subray ang sini pohor se and my salvation te mutangjak mong se So why should I be afraid? Hake ani subrayung se ani pohor te ani mutangjak mongke tangi ang kirinai sadi nengbo ani subrayung se ani pohor ani mutangnai sha tangi ang kirinai sadi nin bukhuk bai The Lord is my fortress protecting me from danger so why should I tremble Hallelujah Tam sa kok bro subrayung se ani pohor te muthangnai sabnang kirinai subrayung ani langmani phan sabnang kirina nangnai ni sam Hallelujah praise the Lord to ang tam sijak tong borok hamiarok ano kebengnai arirok ano musunai rok ani bahan sana hnei phaike tam sijak tong borok usta khoi klainai yes Krak rok ani ari engei gerep sawi phaipano ani Bwkha kirima phaiglak angbai soba nanglaina basa phano ani Bwkha Krak engei tongnai oh hallelujah when evil people come to devour me so when my enemies and foes attack me they will stumble and fall so though a mighty army surrounds me my heart will not be afraid even if I am attacked I will remain confident so hallelujah obo nini khukti ongkhana nangnai okko te nang bai thang saiman sukna nangnai nang sabo Bobo hai zara sud nang Krak engei tongiman obon nang saimara nangnai halele fare palke sengte se poi lai firan bithaga kok broba yes verse 1 subrayung se ani pohor ani muthangnai sabo no angkirinai subrayung ani langmani phan sabona angkirina nangnai hallelujah next time sejak tong verse 2 borok hamiarok ano kebengnai borok hamiarok ano kebengnai ari ro ano musunai rok ani bahan chana hnei phaike borok usta khoi klainai hini sam talele keu te ni bahan no chana bagai no destroy khlanya bagai no kebengna bagai no hamia khlanya bagai tei sekangai phai manliya because borok phaike mane usta su khusinai kusuk klai sinai nini phasing botai sokpai manliya amen amen hallelujah te 3 o katam sa 3 o verse 3 bithanga yes
Oke. Sengkrak rok. Ani ari ngui gerap sawi pai pano. Ani Bwkha kirima pai glak ni. Yes, kebang bam jodoh kotor sengkrak rok grup garap ke koglai tonglai pano. Ni thani tai ning kirimung feel khlai glak. Ang bai soban nangna basa lai pano. Ani Bwkha Krak ngui tonglai hini so. Hallelujah. Obono. Jisu Kristo tongoi kaitoni nukhuni borok ngui ok keplai rok no receive khlai mani. Faiding ke tini kebang mas sereng laikya ka khlai norok note khlai narak bai khana. Kaito tini busuno bless khlai kya. Fadi kaito na hambai relayan. Thank you Lord for your love and grace. Nang bless khlai kya tini Lord nini kok thai bai. Afa belai tong thoka khasrang ka. Nang chini bagai busuk kaham protection alaida te joto nang marok bebak no nin thani utongo. Te nang sini lang mo sopungai rekha. Abon bagai no na hambai. Thank you Lord. Thank you Lord. Bwkha Jisu ni keplai mong bai se hambai ri shalom. Amen. Hallelujah. So faidi khasrang di kha tong thok di tini asal nang siteng nang te asa kolok thanglaka. Maybe norok tebo musungui tongla serengnani badang sanai je manmani obono meditate khlaidi te kaito tebo nono revelation nai tebo nang buji manai of bible verse rokni bisingte so time spend khlaidi kaito ro zora rodi hallelujah te ani bagai bahaino norok kaito thani hambai rodi jate in future tebo a revelation kaito ya farmano norong thani ya phari manani bagai Hallelujah, जोंहा family से अपन वे खरकसा ते खरकसा काई तरह संग मुइतो खलाइलाय नाय Hallelujah, ते काई तरह पाल के संग तौलाय नाय Amen. Oh, shakara lara badagara mostiki. Thank you Lord for your love and grace. Tini menung bless klaken nini kok thai bai. Hambai Lord. Hambai. Thank you Lord. Oro je nai tong nai. At present Lord. Te yagulo je nai nai borong shakabang nin thui kathalo saro Lord. Nangka kaham si Lord. Hallelujah. Oh, shakara lara badagara mostiki. Nini keplai thui kathar thui yang borong shakar sarsao Lord. Bemar keri kya borong ilang mawo. Mungsa hamya keri kya borong ilang mawo. Keplai simisi kuplong tabo borong kuktui testimony nini mung kusuk najat kok simisi ongkor sinai Lord. Thank you Lord. Thank you. Oh, shakara lara badagara bastiki. Hallelujah. Oh, hallelujah. Raba 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 rakarastiki. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Chini bishingo business setup kanya musonai abahai. Am borok nai tongo. Hallelujah. Nung tomoni business setup kanya nai wan sugui tongo hongke. Kaito na hambai residi. Tang mele kaito already nini planning no. Yasaka te grand klaireka. Dakti ke nung business setup klaiman sinai. Te income ni lama overflow ngai nini nukungo fai sinai. Receive klai Jisu Kristo ni mungbai. Abo tomono nung hongke. Oh ratakar ang business klanya bagai wan sugui tongo honi je tongnai rok. Nini wan sug mono kaito khanaka. Te tabuk just kaito na hambai residi. Kaito je yafarna na itong mani. Ayafarzak no yasak sidi. Amen. Oh shakara la rabata kara mosteki. Oh hallelujah. Raba 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 raba. Oh randa kara bukurosteki. Shikirita kara la ramata kara basteki. Hallelujah. Chini bishung obahai tongo. Behik besai. Kagi thang like abahai. Tabuk kono communication kiri. Piam norok kethana musung itong piro. But kaito ba musung zago norok kethathang. Abahai family tomong tong ko chini bishungo. Nin logi shongmai nang kaglai thang like misunderstanding. Te shaitan by halok khogui telang jak mani bagai. Abo tomong nang hingkang ke receive klai di kaito norok khorong ni haine ketharai. Ketal halok roi. Hamari genang halok no roi. Kaito bless klanya thangi tong nong no kongo. Thank you Lord. Nang je kag jak hik sai kagi tong lai onno khunga nang kathari refiman bagai. Kagrenai fala hamya kotol sidi nin zora paika in the name of Jesus right now. Out right now. Angkodi. Halok no khognai shikok fala hamya kotol dik nang nin zora paika. Hallelujah. Thank you Lord. Halok katal nang box ni mani bagai. Kaham nang yafar mani bagai. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Yes, nini bisma sama hamka nam di mathai kaitona hambairadi. Thank you Lord. Prashanto nini gadana sama ba hamka Jisu Kristo ni mung baike. Hallelujah. Hambai Lord nang hamrir mani bagai. Jiten, please pray for me. Ang kaitor bai kathang tong sakhirui tong manani bagai. Nang kaitor nasi Jiten. Tekia bonono syagi telang manliya. Di mathai kaitor nono belaika hamzago. Akaitor ni hambarin nang receive klaika. Hallelujah. So kaitor na hambar sil nin bukuk bai. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Oh rata karabagara mos deki. Norong ni testimony share klaidi. Loko buskango Jisu Kristo no goshinai rok. Afani buskango bahan Jisu Kristo borok no goshinai. Oh hallelujah. Rata karabagara mos deki. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh rata karamokara mos deki. Oh hallelujah. Ra 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 ra. Thank you Lord. Thank you Lord. 어르친 미싱어 바하이tongo 바이블 포리오 하이프네 부지만야 아바하양이tongo barang sanai continuously nang poridi kaitor hamzago nono okay kaitor bless khlanya musungzago te revelation re kaitor nono hamari khlanya musungzago so nini je regular bible pori mani abon nang ta shepledi kaitor obakeno sawitongo oro regular bible pori nai tongo te bo bujimanza yangai tongo haipon poridi kaitor nono bujiruoi ya presharena thangi tongo apply khlanya thangi tongo amen abo tomon nang nang receive khlaidi amen hanai hallelujah praise the Lord hallelujah rohit nin totara sama hamka Jesus Christ in Mumbai in the name of Jesus I plead the blood of Christ rohit nin totara nawa ang totara sakawa Jesus nin tiketara saro te totara sari tonai phola hamia kotoli Jesus Christ in Mumbai be healed right now hallelujah oh rata karabagara basteki hallelujah hambai kaitono osungsar bebag manai rok bai te mokol bai nugui manmarok abo kaitoni hamjak ma marise kaitor rangsak bo naya rok phaibo naya ani Bwkha nayo amen kaitono ang mung saphano rimanya tamokhe ani Bwkha kaitono ya farka tabo ang tong thokjak amen 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 hallelujah yes noroni testimony belai powerful testimony se noroni bokukti ongkhormani tabu kok abebang hamari ginang mangse so mothuita tonne amono sadi hallelujah proclaim khlaidi tikhlaidi hallelujah ani bagai suridi jate kaitor kok thaibai kuplong engei tongoi manani bokuk sangam mitra kaitor nana hamjago already nang kuplong engei tongo sasa sadi kaitor hambai henai hambai kaitor nana tori ton mani bagai ana yapri sheri ton mani bagai sadi ni bokuk bai tamla kaitor nana belai kheno position kaham higher position of bini mungkusugni bagai yos khlanya thangi tongo hallelujah praise the Lord so khasrangdi te kaitor confirm mungdi kaitor bol amatin na ya pressure ta alla mo nang constantly sei manani bagai kaitor hambair de te kaitor no kaitor je direction ni tomo are ain tu nang himdi thank you Lord bukuk sango mitrani bagai bini sakanin thik thana saro Lord bo kaham se kathar se hamsa jakse bini bisingti Lord ni mungkusuk kholob jakna thangi to te nang bono mighty way te nang bono ya pressure we na anoint klai nang bono tei duri ton mani bagai nana hambai Lord thank you amen amen hallelujah praise the Lord oh shakara lara badagara mosteki hallelujah praise the Lord obahai tong chini bisingo churai ok mane mai kaham ke sa thaya ngi tongka narok ni bisingo narok ni churai sabu saimen yabo tomuno nangno hungkangke hagen ni churai ni hungkangke saimandi kaitor yagraka te jishun thika tanang sarsawiro kaham ke maisanai te healthy engai kaitoro obedient engai bin joto yapri kaitoni mungkusuk naijat ke bo yapri shesinai abo tomon nin chrai hengke receive khlaje Jesus Christ ni mungbai amen kaitor healthy khlaye kaplai ke yapri sherana thangi to nin chrai no amen hallelujah oh hallelujah praise the Lord hallelujah
kaitor sono belai ke hamzago bo sono kibia. Amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Dango basu, okay. Abo personal ani prayer folatui, obo ani sagno ragru folani prayer no bono. Nung botomo interested nke kaitor nin langmo box nai. Deborma dang basu. Kaklay nung buzikana. Hallelujah, praise the Lord. Losi alin besai subut ni bagai suri jadi bokai tono surya ni besai subut kaitor already yagrajak poito klaidi losi te kaitor belai ke hamzago nono te ni logi songno te ni logi song sakang jisun thuike tano saro kok khananai bwkha soi bujinai bwkha jisun mokhang declare khayo ni besai ni sakao o ratha khara bagara mas teki hallelujah. O shata talare bagara bas teki hallelujah. Losinin srai okra kaitor bless klaika receive klaidi blessings no tenin srani sakaya gradi hamari gnang se Jisu Christo ne declare klaidi hallelujah. Proshen please pray for me brother, my family it's all not Christian, okay, my mom and Bwkha ito no poito klaina ni bagay. Prosen maybe bor kakpano kaiton no khungu ya pre shapaya ko haipan saiman di borok bahani kaiton no khungni borok no just farak kaisa no nogo hapai manya ko kaiton no khungu sok paya ko so declare khaidi ani ama ani babu obake declare khaidi Jisu Christian mungbai kaitoni no khungni borok angkha Bwkha katal bake yapri shewitongo kaitono poito klai Jisu Christo no poito klai obake declare khaideni mukhuk by prosen in the name of Jesus prosen te bini nukuni joto borok afanini se angni kathar thini bongsaga sarsawiro aje Bwkha katal no ang declare khai Jisu Christo ni mungbai obedient Bwkha no ang Jisu Christo ma declare khayo o ratha kharaba garabas deki thank you Lord prosen ni nukuni bagai amen amen hallelujah. Nini dima thai nini sajik allergy bari phayo sama thai ni sakang jison thai kathano saro allergy ritonai phala hamya kotoli permanent ni bagi onkhodi in the name of Jesus right now and be healed in Jesus name. Dima thai sadi nini bukhok baikhe ngenchirani sakayagri sadi allergy rikha permanent ni bagi hamkha jisuni thai bai susazakha kahamangka ketharang kani sadi gerikhani sadi amen amen hallelujah praise the Lord. So fighting ketini ang asakte kolok logrona thanglak but ang sanai kaito nono belaike hamzago bondono khibiya yakaria faidi obo haikeno sungno kaito belaike hamzak mani bagai sung kaito tebo torlayane kaito sung tebo yapre shelaye bini mungno sung sasa khlailayane hake tini ni bagai asanung siteng na jotona hambai hallelujah. Kanan bagere di tong badi te kaisa announcement hansiwana sung Bible study book khailayo Ephesians no sung tabuk sianglajak already sung chapter 2 baklanya thangi tongo norok bahaino add ang namu sung taphan jara adding yako the body of Christ ni sini WhatsApp group tongo aro sung tam khlailai hemale Bible study khlailayo testimony rok share khlailayo nangbo tomong no aro add namu sungo join namu sungo willingly keba bai dagi jagiya participate khlaidi kaitor nong tebo tori manai ani WhatsApp number norok ni WhatsApp number te bumung rohordi norok ni add khlai rajak nai ani WhatsApp number ke 9774518979 ang teusha sawana 9774518979 amen. Takok ani bagai suri jadi kaitor bermani samungno ang klaimanani sonjoy nung belai hamsa jakse kaitor already no nini bagai arrange klaiman nung maybe bujiman khana bujia khon kaitoro jora radi kaitor nono srai kerenai but saiman de kaitor nono belai hamjago nung jesa jaga phano yakung redi yagredi asamung belai khena hamsa nai te kahamungnai kaitor mung lobjak nai jat
Hallelujah. Praise the Lord. Brother, tini pungo 11টা jorabo corona vaccine rjakmani hingke pungni simi thaising jora kuno ingya tabugle tui tukubai ani body tabuke kolom kawi tongkha kisa kisa ke vaccine ma tui kuno side ta ungthang kaitun takok sumon nangbelai hamsa jakse nini busakni malik ungkha Jisu Kristo se. Okay, so Saimandi nini bisungo je tongnai boko phanganangse. So sadi ang kahamse katharse hamsa jakse bemar haika mungsa hamya ani langma kaplaing mainya hanai takok sumon nin bokok bai sadi. I plead the blood of Christ, Lord. Brother Sumon is yours, Lord. O Ratha Karabakara Mostiki. I plead the blood of Christ. Lord, bini busakni malik nungse Lord. So Lord nin thani bebak submit klayo nung kahamse Lord. Lord apni bagai nina kaham bini saka kuplong angka. Te mungsa hamya sungsani bema bini saka keplaingi mainya. Jisu Kristo ni tuina sarsara bini saka. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Raju Tiprasa kaito nono belai hamzago nang belai special je kaito ni mokolo. So tong togdi khasrangdi mungsa hamya nini sakao keplaingi mainya. Amen. Padingi joton hambai khnani bagi tiarangi tongbai di.